Bishop w'ubureberezi bwa West Ankole Diocese Right Reverend Johnson Twinumujuni nyuma abazasibira mu busabadikono bwa rya Kasinga ahaganisa ya Nyarubanga Church of Uganda okureba hibasyo mu rumo gukombe kenji ya mukama. Bishop Twinumujuni akwatire hwekanseje na miliyoni emwe kandi yihananjeriza abakristayo okwatanisiza hamwe bakatungure kanisa yabo. Mkunduka Ndawo yo yakare arosete suyago engarosire zazaki muture yo murongoye akebo wahereza mukabu nyora ngo akoke ni bari mitendao kushanya sirimba muti konge kintu cyo kwa torushinga torusakimba. Bishop Twinumujuni ajumirira abahereza umuru West Ankole Diocese abarukuremwa kutaho esenta hamerumo yo kombeka amakanisa bakekwasa ngubo nabo kushabira abakristayo cyonka umwe wo kuzomba kanzoka obogwerera bwabetiza kubashabira konga twera tugabantu boha hatashikuza abahereza okutia goreto n'umushinga abakristayo hamukoro ogukutaya isa Bishop barundi ne sente ziri kurenga miliyoni 20 okumaririze kanisa ya Nyarubanga Church of Uganda kandi bisoba nisima ruhanga abukuba tukartebe kanisa ngundane sente zo kombeke kanisa kandi kutwartebe kanise hangana we yatwera twarishikiriza okutaya isa Bishop kibanchi manyisangu ruhanga ya blessing omukoro ahabo kuba nuweta titwe ruhanga witombi omunsomo omubyekanisa mwenna kunda okunareba abantu no contributing ninga sho kuhereza oyihira ha mutima income generosity yafune musente ezabase kumuyamba okushashura omwana we school fees tarukorera okulya konka ebyo byona ninza kumanimbegesa abanyakajara okurankajara yakurakurana esente miliyoni 105 hatunazo ziri kuburaho kumaririze kaniseji omakura gandi abaturo mu Bushenyi bashabirwa kutamana mu kushomesa abana babo nguci bahwero kubombekera umusinje gwentunguka ebigambirwa hamukoro go kurundana sente zo kombeka ekereziya ya St Peters Kibingo umurukashe kuri Bushenyi kuturabe twenda kombeka ekereziya ejukujimareje inarebe buri omwine kuba ine cyakora akatunga etasi abakristo bijire iramizo yero noreba engere kurakuranamo abakristo bakura kandi iramizo yero barikira so kitumire ngo turgumu iramizo yero kandi tuombekerisya icace yitwombekane ndetse sente nyinji munonga twagezaho nagitugona namwe ntsima batwataraho mukorogo hona bazire bashabirwe kuhagira amashomero gabo nanuko gashajika habwe ntunguka West home is the best twadaganse tombeka makereziya gitu gatunguke n'amakanisa gaturanyire tugiro kutunguka ko cyaro ninga bwa Bushenyi district tunaho kuva inyuma twatura twine 10 ngwe n'ishomero tujon tutebekanisa ntwenda ngo bigende hamwe ntunguke yekereziya hamwe n'ishomero miliyoni 6 z'urundinwe okombeka St Peters Kibingo umurukashe kuro Bushenyi ahabwa TV West and Elias Ratugusa na Onesimus Ndianabo.